Cantor evangélico Beco Acaiapó, direto da aldeia Quenomure. Istutane iyo tenya meyakuni welebaboy kata batu ate iklani kumlene Alibaba. Istutane iyo tenya meyakuni welebaboy kata batu iklani kumlene Alibaba. Istutane iyo tenya meyakuni welebaboy kata batu ate iklani kumlene Alibaba. Istutane iyo tenya meyakuni welebaboy kata batu ate iklani kumlene Alibaba. Cantor evangélico Beco Acaiapó, direto da aldeia Quenomure. Istutane iyo tenya meyakuni welebaboy kata batu ate iklani kumlene Alibaba. Istutane iyo tenya meyakuni